za se. Ako je potrebno to da se postigne, kon se koliko da gleda me s oči, najvažno je samo so ubavstvo da se razbirame se koj od nas, da podari malku ljubav, ne mi rotke prestane, nema da ima podelbi se koj od nas, da podari malku ljubav, ne mi rotke prestane, togaž složno si tek je živea. Jedan aplauz za mojte dami! Da li može me da bideme sa dobri misli za se? Malko je potrebno to da se postigne i se koji od nas da napravi to jedna dobrina na den, toga što je sve je prekrasen. Se koji od nas da podari malku ljubav, ne mi rotke prestane, nema da ima podelbi. Se koji od nas da podari malku ljubav, ne mi rotke prestane, toga složno si tek je živea. Najomavite situacija. Da li može me da bide me sa dobrim misli za se? Malko je potrebno to da se postigne i se koji od nas da napravi po jedna dobrina na den, toga što je sve je prekrasen. Se koji od nas da podari malku ljubav, ne mi rotke prestane, nema da ima podelbi. Se koji od nas da podari malku ljubav, ne mi rotke prestane, toga složno si tek je živea. Sha-la-la-pa-pam, tu-ti-ri-ta-tam, tu-ti-ri-ta-tam. Sha-la-la-pa-pam, tu-ti-ri-tam. Sha-la-la-pa-pam, tu-ti-ri-ta-tam, tu-ti-ri-ta-tam. Tu-ri-ra-ra-pa-pam, tu-ti-ri-tam. Se koji od nas da podari malku ljubav, ne mi rotke prestane, nema da ima podelbi. Se koji od nas da podari malku ljubav, ne mi rotke prestane, toga složno si tek je živea. Toga složno si tek je živea. I tako dalje.
да ја поканиме и Анастасија на сцена. Таа секако не го очекуваше тоа, сакаше да се скрие како и секогаш. Поздрав за Анастасија! И нашиот скриен менаџер, Дарко Милевски. Аплауз за Дарко! Нашата кореографка, Емилија, хип-хоп. Не ја гледам. Наталија. Наталија, може би се пресоблекува. Аплауз за Наталија, ориентални танци. Ви благодариме уште еднаш. Сакајте, верувајте, затоа што ништо, ама баш ништо не е случајно. Да си го сакаме овој град, да внимаваме на младите, затоа што секако, може би ние сме иднината. Ви благодарим од срце.